بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. دناشه إسلام دينوge فشمكي نوتا إما فرطمكمكي شهادة أن لا إله إلا الله هكيبومه مان الله فيوا حق وجن ألوكم ببه إهن إله نواكمشا وأن محمدا عبده ورسوله أدي محمد كفانكي صلى الله عليه وسلم كي الله على أدي رسولا كما هكيبومه. واعلم أن أول الإسلام إسلام دينوge إما فرطمكمكي نوتا إسلام دينوge فشمكي أي لا إله إلا الله بكلمة مجن هكيوما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ده كلمة ين إقرار وإما ين إيمان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إسلام كما كي كوباكن بيان كدوم حديث قربا فني الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إسلام كما كي أي مان الله فيها حقوقين علوكم ببه إله نواكم من هكيوما أدي محمد كفاني එකලාංග රසූලා කමං හැකියුමා නමාදු قائم කුරුමා zakat දිනුමා රමදාන් මාගේ රෝදේෆුමා අදි කුලදාන වෙගෙන්වා මීහා ගෙෆුලන් හජුමෙ මේ ඉස්ලාම් දිනුගේ රුකුන්තා බයන් කුරමා ෆාමා හදීස් ෆුලුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ උම්මත ඉස්ලාම් කමකි කොබාකන් බයන් කොද්දෙවමු හදීස් කුරවා ෆවා බස්ෆුලේ එමෙම මේ බස්වල ගස්මෙන්න ඉස්ලාම් කමකි ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් මේ කලිමාගේ මචන් හේකිවා හේකිමුනේ මිස්තකුන්නා එමෙ ෆර්තමා ගෝාලෙම් වුමා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලක ෆානුගේ අසාබේ කදුන යුෂාදේ වාෆානි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මේ කලිමාගේ මචන් මුઆද් රදියල්ලාහු අන්හු යමන ෆනුවගුන හිදුවා එකදෙක ෆාන අමුරු කුරබුණු කන්තත්ත මේක කුරීග දරුසග සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ හදීස් වලක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුઆද් ගෆාන මුඛාතබ කරබ හදීස් කරබනි ඉන්නක තාති කවුමන් අහ්ලල් කිතාබි فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله කලේක ෆාන උතිය වඩා ගන්නවනි අහ්ලුල් කිතාබ් ෆෝතුගේ අහ්ලු වරින්ගේ තරේ vi bayge tereshe embi ma em furtama emi hunna da'watu di goala kamaki ei Allah menawi hagwegen alukam bebe ilahu nuwa kamasha Muhammad gefana ki Allah ge rasula kama heki buma goala goaduma ahulu kitabin ge tere yamanu ge tibe ahulu kitabin ge tere ahulu kitabin ki yahudi na nasara emiyo ge tere වඩන්නවා හින්දුගා එම්ම ෆුර්තම කමක ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් එකලෙමෙන් හැකියුම ගෝවාලෙමුම ඉර්ෂාද් දෙවි අවුදු කිතාබින් නකි අල්ලාහ් තාලා බයික මච ෆබ්බාවලෙවි අදි කුරීගේ මෑ නබී බෙබේ කලුන්ගේ මිල්ලත තබාවෙන් කම ගුණ තිබි බයක එකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zaman ngaruga emihuna baba lebuno shariatan emihun inkar ko nata emihun kamacha baba lebuno foittan emihun badal ko emihun beenu kankame e shariatu ge tere wadda ehengos ega agge baantine wakinwa fada gote gaun shariate emihun badal ko fawa takit adi ege teren yahudim bes Allah subhanahu wa taala ya shiruku kuramundiya nasara ambes Isa gefana ki Allah taala ge darika de kamanwata ei ilam kama migota shiruku ga
Isa alayhi salam emihun bayar kuramundiya namaves Islam deenuge daawata ki Allah menuvi hagwegen alukam veve ilah kunwakam iqraru ehmima ekama goalebuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad fara aya Islam wa niha ko mizamanuga ena Islam wa beenu wakamuga wanama emme furtama ena ya kiyaden jehani Allah menuvi hagwegen alukam veve ilah kunwakam iman vun eye Islam kamaki misalaka balama hinga alonwen avatteri gaunta utere buddhist ko unuata hindu ko adi enu gome gemiya ko rajya ga ule muslimun ge tere ga ule mungo semifon islam wa beenu wa hindu ga ene fardu fasnamadu daswe ramadan ma ge roda be fara engi fami ramadan ma sasinama dualu nuka horegen rode ka gotaka kunna nibis eka memihuna semma furtamanun islam wan emihun Allah taala medina emihuna hidayat kafinama miyade salonu men emihuna da'watu den jihani la ilaha illa allah mikadema ge macha Allah menuvi hagwegen alukam veve ilah kunuwakama iqraruma ekamuge macha hekivuma emihuna nasihat den jihani islam den qabul kura hisabu Allah taala fiyama alukam veve hen uriya farataka kafarwe ei hagwegen alukam veve farataka nuunkan hitun teduko qabul kurumu menuvi islam dinuge teriya nuwada emima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis ule gawani umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah timan kalege faana amuru wevigen wani misakunna hagurama kurumashe emihun la ilaha illa Allah e kalima kiyumat dande faida qaluha e kalima ebamihun kiyafinama asamu minni dima'ahum wa amwalahum إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أميون إفدان الله منو يحقوكن على كم بيدا كنوا كما إيمان بكمان هكيبا كموجا وانما تيمان كده كفانو كيبان أميون كفرانة أميون كليا أدي أميون كموداوس ركعة تريبكن بإسلام دينو كحقوكا منوي إبي زكاة كغوتوكا منجن مودله منوي ميسكون كيبان إفس مودله نجنة أدي دين دو كرمو emiyon murtaddu wajje kamuga nuwa inda ko emiyon gelle uddawegen vesnuwe ei me hadis wal gemane ki emme me hadis wal ga ves ekale fon bayan ko devani ekale ka fana Allah subhanahu wa ta'ala hawal ko raba wazifa yaki la ilaha illa Allah mi kalima ge da'watu nisakuna da'watu di gwal makka hame yako alonu ke puri ke darusto ga ves fa ko fa na fadan shahadat alla ilaha illa Allah menuvi hagguwegen alukam veve ilaha kunwa kama hekivumaki ei hame kani dudun kiyala lafse kamuga adagen nufu emima la ilaha illa Allah nota kalimatu tawhiduge hay sharutu ilmari mani bayan ko deba ya sharutu ke waka nige eta darustega alonda adi mita ka daruste befulunga swani befuluna kiyade baf enasa salona nekas تبعنا ني هالشرط هذا كله دينا هم فرتما كما كالعلم أي جاهل كان نافي كوراني بعلم مي كلمة के माना या कलिमा के मफहूम रंगला देना के ना के ननुबी ये कलिमा की आमिया का फायदा है ये भी मकुरी गलों इशारा कुरी फायदा है गलों में के आवट्टेरी गांव में के मियाँ को दिवे राज्य कोले मुस्लिमों तक फेनेगन ये ना इस्लाम का फाम बेनु माँ कमुगावाना में फुर्तमा कम की ये ना एक किया शहादत के देखली में के माना विष्णु एक माने की अल्लाह मैंने भी है मुरिया इलाहुन न तिमन काफर वेज्जाना है में मफुर्तमा शर्त के अल इल्म देवन शर्त के अल यकीन ऐ शक तो नफी कुराफत यकीन का मको यकीन करूं ऐ तौहीद के कलिमा क्यों मैं अल्लाह के उलूहियत में तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिवा हक के अलुकम वेवे इलाह को नुआका निकमा में तो इतरु शक्कन नति कबूल करूं तिमनकम के अल इखलास ऐ शिरक नफी कुराफत इखलास तरीका मकुं इखलास तरीका अदा करूं एक माने की अल्लाह एम फरात अलुकमुगा एवेस सिफाइगा बाबरन करूं मुश्रिकुम वे जनमा एमियुन बोडोगे गोतुगे मतीगा
eta bawru ilahunna kan nota shiruku ge matika boduwagen ganna egen emun Allah taala hidayah dakkawan finama shiruku ge huriya kamaku ge kibawan jeba alon men muslimun kamuga wa haluga tibeves alon men ge bahunge alon men kura kan kamuga ves shiruku ge evves asaren hurina me ekan kamu bariya wan jeba eke terega mi zamani fikura gulegen tafatu eta kame shiruka gule eta kame vadegen ebade eke terega zuwanum monefui filuma badamunda tafatu film taka drama taka mifada kankam ge terega din nahi kura fada manzar taka adutoge iturun aqida ya khilaf wa kataka islami aqida ya fushura fada eta fikur taken egin babadade emma shirkun bariyave ek tawhid ke kalima ikhlas ri kama eko kiyage menuvi timage iman kan sahanwe anekkama ki as-sidq ei dogweri kan nafi kura minwara tedweri bun e kalima ya tedweri kama eko e kalima kiyum al inqiyadu ei du kollun nafi kuranivi minwara e kalima ge sababun timaya lazim wa evs kame du nukura wara e kalime bolna ba kiyaman terikan ada ko e bima asabe kalun gunamun dia makka ge mushrikun demun dia aniyatauga bilal radhiyallahu anhu fada bebe kalun vidala mun dia muhammad sallallahu alaihi wasallam e gena deenun esfiye jahala minbaru istimana dunu qur'an ya kuda minbaris ei furiyamaya tedu kuruma furiyamaya inqiyadu ve bolan ba kiyaman teribun anekamaki al qabul ei edinu ge evves kame raddu nukura minwara e kalima ge sababun timage macca lazim kura evves kame raddu nukura minwara qabul kurum ge ma kanna iduga alon bita fa kollam benwani me dolon me muttama ge emme boda dekem da ma ke ki munu buruga ge ma munu buruga ki islam dinu ga shara ve fa oi kame ega macca ei wajibetto nota sunnatetto ei mulin tafatu bawse ekama quest e qabul kura kurun timamen e raddu kurmen nete muslimun mabegam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dinuga shar'u kurallah fa kame kamuga wative ekama amal kura kamekka tima qabul kuranje ame ko ekale eta kame dinuga terega bahur al mahabbatu ruliveri kan nafi kura minbara e kalima gaudu verinda lobi emma la ilaha illa allah mi kalime ki islam deenun emme furtama kantak kamuga wi hindu e kamuge tere ngalon menna vadeve gendani islam ge kamuge tere vade gendani kalimatu tawhid ge hasharutu alon men furiyama kogge amekani dulum kiyaluma kun nufude amekani timanna qabul kurame bunuma kun nufude amekani timanna ki muslime ke bunuma kun nufude e qabul kuruma ege ilmu libuma yaqin kuruma ikhlas teruma tedweriuma bolam ba kiyaman teruma ade kalima ge hodwerina lobima ne huriha kamibus la ilaha illallah mi kalima ge sababun lazim kure ame gota den al-imam al-barbahari mitaga vidalwani wa anna ma qala allah kama qala allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basulta ke kalange e wahi kure bi fada ba basulta ke wala khulfa lima qala ade kalange basulta ka khilaf wode nuganna wanate wa huwa inda ma qala ade allah ta'ala ge basulta e kalange fuddawa wode ge wanate emma la khulfa lima qala wa huwa indama qala e basulutaka allah subhanahu wa ta'ala khilaf e wodigen nuwa gotuga e allah ta'ala angawa fawa wadu e wodigen fawa kantataka adi mi deenun e kimave murtadduye sunnata shiruku ke matiga maru emi honna waejuge gotuga bayan ko deha kantatta ei hagguegen annane kankam ekankam badalwane not badal qur'an evs farate nuwa kama ईमाबुमा वल ईमानु बिशराई कुल्लुहा अदि इस्लामी शरीयतु के हुरिया का मका फुरिया में बोलंबा सबाबुम बस एकम के तेरे हिमेनि गंदे ईमान कम के तेरे आदे मैं अल्लाह के बसुलु तबनी एकदा के वही कुरे फदाने अदि एकदा के वादु फुलु तका खिलाफ वडगन वा इलाह नूने मिकम की कीरी तो कुरान के ता आयत गा
Allah subhanahu wa ta'ala angawafa wa kame Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabafa ve Allahu la ilaha illahu Allahu menubi hagwegen alukan kureve ilaha kunuwe la yajma'annakum ila yawmil qiyamah qiyamet duoga tiyabamiyun huriya men ekkuravva mahshar kuravvanete la rayba fihi ekamameduga evves shakke evves olumen nete waman astaqu minallahi haditha Allah subhanahu wa ta'ala bure bas wahi kuravumuga tedueri astaqu ge manaki emme tedueri itura ilah bure tedueri faraten we nisa suratu ge adde habbanatuga ilah wahi kurava waman astaqu minallahi haditha Allah ta'ala bure bas wahi kuravumuga tedueri kam bodu faraten we ade ei wara mativeri waadakum waade bodi gannamu ekadaga wahi kuravva basule ei qiyamet duauga huriha emmen mahshar bima jamaa kuravwane ka mamed eve shakken nete Allah ge baaki sida vegemba teduegemba bastake ei emme tedueri bastake ekadaga wahi kuravani hame gota Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا مياتك معنى كي إيمان بصالح عمل كل ميهن تمن إله سورگ ودوانا में एतनके एतागे दसुम फेंकोरतन हिंगा हिंगा हुन्ना तनके etaga ebamihun demiti benivi gotuga abada tibenete mi hagguegemba waadake Allah taala waadu wadi gannawa mi waada ekon Allah taala wahi qurani waman astaqu minallahi qila bas bunumuga bas wahi kurabumuga Allah subhanahu wa taala bure astaqu tedueri waki ehem faraten nuwe kon faraten heye itura tedueri wegen mani emmema alugandu men mi duniye matiga salih amal ko adi Allah taala kiyamanterive ekalange nahi kurav emmeha kamakun ekkiba wa hindu duniyege nisakunge kiban purimati wa turataka adi kafaru mi hunna mushrikunge kiban iman vi misakunna purimati wa kantattakun alon me mayusu men nei ei Allah taala Quran ga mi wahi kurava basulu he amalu ko iman ve he amal kuri mi hunna etanegge dashun fen korta hinga hinga hunna suwargen ebamiyum waddawane Allah taala ge mi waadu fula khilaf women nete ekadaage e waadu fula khilaf e bodi nugannawa nete adi bas vida wahi kuravumuga Allah bore bakin tedueri kam bodo hen evves farate nuwe hame gota Allah taala taqwa verina beagotum wahi kuravani lakin alladhina taqaw rabbahum taqwa emiyunge veri rabba veri ilaha taqwa veri mihuna lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar etan negge matin kotari taka gandwarta ek kotari ke matin anek kotari wa fadan binafa suwaruge takan emiyun waddawanete etage darun fengarutan hinga hinga hunna suwaruge ke wa'dallahi Allah taala ge wa'du fule la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah taala ekanaage wa'du e bodi gannawa kan kama khilaf e bodi nugannawate hemme midaga al-imam al-barbari rahimahullah aqida ge tere mi bayan kurwa basul la khulfa lima qala Allah taala ge basul taka ekanaage khilaf e bodi nugannawate ekaman alon men imam wajje ve yahud sunnat wal jamaat ge aqida ki e imam wamwe kamaki Allah ge imam vi mistakunna suwaruge wa kama ekanaage muredunu mihun narake waddawane kama adi mikan kamaki badalwegen daane kama nuunka Allah taala ge waadu fulu ei e waadu fula eka e ilahu ekkiwa wodigen khilafe wodigannawane kantatta nuunkama imamu يفوق الإمام البربهاري رحمه الله بدالوني قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم دناش أن الشراء والبيع حلال ويفارق غني بكما كي حلال وجن واكمه إذا بيع في أسواق المسلمين مسلمون کے بازار توگا غني بك كمغا وانما على حكم الكتاب والسنة قرآن
sunnata egweva gotuge matin e viafari hinga kamuga wanama ei halalu egemva viafari eke min ghairi an yadkhuluhu at-taghrir egetere gharar wanumen nati aw zulmun aniya veri women nati aw ghadar women nati aw khilafun lil qur'ani quran gama Allah Taala ke basuluta ka khilaf evs kamen nuhinga nama aw khilafun lil ilmi adi ilma khilaf gotegga ekan nuhinga ingaku gane vikkumuge viafari ki hudda vegemba viafari ki ni ahlu sunnati wal jamaati ge aqida ki Allah Taala wani viafari hudda kurava riba haram kurava Baqara suratuge 207 hadiya faswanatu Allah Taala wahi kurava fani wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala viafari halal kurava riba haram kuravie hame fadan nisa suratuge nawawi sanatu Allah Taala viafarige onigandu bayan koddevani muslimun nan huddavegema viafari binawefa onnen jeni ebbay ko anebbe ka ruhigen kura viafarige gotuga ehmima mitaga al imam al barbahari rahimahullah mi ishare kurabani e gharar wanumen wa ghararaki gonnege saaf nuafada kantattake urege nuane ves viafarige misalaka nihakan ecche vikkaruga ganefa noni banagen nuane ganefa e beluma fauga ega gellume vefuttas radden nukurevene mifade evves oluwalume nuata gonnenge sharutake viafarige tereka nueddene ei viafarige hajata menuwi misalaka hajatare midannawani vikka komme echaki huluwala fa dekke gotan hunnane echsennu misalaka mebage teren baybawatte ki falafa baata fenama halako gendana echi misalaka balamenga kukulu bis ganna miheka e vikka meheka nubettene falafe e bis huluwala fe nubettene hemwe e ganna miha e ganeken daruga nubaen fennama e badal koddinu mihimena ekama ko viafari gastaki e ganna echaki e rangalu echetto kunefen echetto no tanunto ei ena beenumba echetto no tanunto engigen kureve viafari kamuga vanji emme ei gararu viafari wanume veddume nuwe buna boge maneki adi aniya verivume nota gadaru verive makara hilen hedume ves nete buna veri ehembegen efadan al imam al barwari rahimahullah mitaga vidalwani ei ahlu sunnat wal jamaat ge aqida ki mi viafari ge usul Allah taala bayan kurabani nisa suratu ge nawawi sanayatu ga ekadaga wahi kurabba fave ya ayyuhalladhina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي إمام جميسا كنا تياباميون كمدوكا تياباميون إبايكو عن إبايك مداتا باطل غتوكا كانوا هداش إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي تياباميون كدفراتو كمدوكا روحيكن كوريوه ويفاري منوية نميما إفس مسلمكا ane muslimage mudalun evves minwara negun guddawegen nuwe enage ruhumuga menu ehmema ruhumuga kurebe viafari Allah subhanahu wa taala wani udda kurabbafa ei viafari asle kamuga mani gane vikka defaratu ge ruhum otun e ruhum dinay fonnan jene gadar veri kama makar veri kama hilatun ekibave adi oluwaluma gonnege huriya kamun ekibave fawa viafari ge tere ei islam dinuga viafari Allah subhanahu wa ta'ala udda kurabba fama gotaki ama yako viafari kurumasha adi Allah subhanahu wa ta'ala alukan ko duniyega hamajehgen ba dirulana gaam kuruma Allah ta'ala alon me bimmati galabba fane ehmima الجمعة سورة الله تعالى وحي كربا فبي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هكردوه کے نماز گوانے وجنما اے بھائی ہکر نماز بانگی دی فی نما فاسعوا إلى ذكر الله الله ذكركم هندما كرمت يبامون داوشكم وذروا البيع ادي فيفارين اكبامش ايما اماميا minbarangara ukuru wagutu fashijjanama den egadiga vyafari kurumaki haram wegen waakame dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun
eyyati bamion ekan dannaka mugawana memme hewegen wa gotaki adi afa Allah taala wahi kurani wa idha qudiyatis salatu namadukon avadi vejje nama fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah bimmatiga feturegane Allah taala ge fadlawanta verikama ekalaga niyamata tiyabamion ede haduga masekke kongulesh emima miyatawga Allah taala miya ishara kurabani namaadukon alukankon ulumasha adi namaadun avadi vejjenama jiri ulumegga qur'ane masekken hoda viyafarikon Allah taala ge niyamata rodi barakan hoduma masekkekon uluma mi ahlu sunnati wal jamaati ge aqidayaki yefoga al imam al barbahari rahimahullah den ishara kurabani aqida ge bahata uteren wara muhim bayaka قال الإمام بربحاري رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله تبين الله رحمه لباشي دناشي أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا دنيا الله على كنها هندكو ألون من عمل تان الله تعالى سورة قبول ويجن نوان قبول نوبيدا nuevidana kama meduga alona birueti wanje abadus alona menge amalta ke Allah qabul nukurava amalta ke kamuga vedane kamge birueri kan abadus situga onnje evema niyaku duniyaga ule ulumuga Allah taala birueti vuma adi ekalange hasuratun alona menna ekalange wajo wadigen fawa niyamataka ede haluga menugi diri ulum vetu kurmenne ei ilmari bayan kurane al khawf والرجاء biruati kama adi Allah taala ge hazratu gama ni'mata kan edum veri buma videkamu ge demeduga alon menge diri ulun gaim kuran jeheni adi hefoga vidalwani liannahu la yadri ala ma yamut ei enayaka negeye enani maru annani konkame ge matiga ena hutta kame wabima yukhtam lahu adi enage nimun oti enage khatima oti enage kon amale ga kame wala ma yalqa Allah adi ena Allah taala ya badal qurani enage kon hade ga kame eve salaka yaginen nuane wa in amila kull amali min al khair he amal to teren huriha he amale kurikam ga be namis enage nimun anneru marumati ga ena qurani kon kamekkan eve salaka yaginen nuane हमें फदे वयंबगी लिर्रजुल मुसरिफ अला नफ्सिही अल्ला यक़्ता रजाअहु मिन अल्लाह तआला इंदल मौत दुनिया मतीगा फाफ कुरमा अदे एनुं कंततोगास वगुत्तन बेकारू कुरमु उलुन मीहुं वेस मरुमतीगा या हमें वेस अल्लाह ताला गे रहमतु उम्मीदु कंडादु में नेते वयुहसिनु ظنه بالله adi emiyen Allah taala meduga onna ummidaki he ummide kamuga abudus ummidu kuranje Allah meduga he kaduga dekumaki tima he amal kurum matiga demi hure tima yaki he nimumen libene mihe kamuga ummidu kurum faafata kurum matiga demi hure namada farwa koda kuruma deenuge rukuntaka farwa koda kuruma mi huriya kamega demi hure den amma gazuratun timaya faafu fussehuma rahmata suwarge ge niyama libene kama ummidu qurani abajaveriya ko ekani ehna non timage faratun veve unikantata Allah nayi kurevi kantata kan aragatu mumma ekuga ves den dua ko Allah subhanahu wa taala timaya faafa nufusawane timaya ki abajaveriya ke den timanna namade nukurana me hembimaka timaya evre ma gina faafa kurevijje timannaage faafata gina kamun heyokantata kuram miharu nadueti wame ehen nugunashe timannange faafa kitamme gina yes e faafatan Allah subhanahu wa taala fussawa devwane kamuge rangalu ummide kurun ei Allah meduga rangalu gotuga dekuma ehme makitamme gina faafe kurunu kamuga nas taubawan vum avasko he amal taka gina kurma niyekandala gadala he amal kurma masakke quranama Allah taala e alegge faafa fussawa e alegge ni nuba kantatakun ekima ko devwa he mihege gotuga ena labwa ena ge tauba qabul kurabana ei Allah meduga he ok dekumaki ade hame eko wa yakhafu dhunubahu
timaga amilla faafataku ga macca birwatibe qiyamat duwahuga fain rahimahullahu fabifadlin Allah taala yalaya rahmat lawafirama eye kalange fadlawanta verikan kamuga qabul ko wain azzabahu fabidhanbin Allah taala ena azabu devani kamuga wanama ena kuri kofawri faafatake sababu devva azabu kamuga dannashe al-imam al-barbari mitaga me bayan ko deva kamaki egotun Quran ga etan ayat ga miwangata kan ishare kuraba Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kuraba fave Yusuf suratu ga Allah ta'ala wahi kuraba fave innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun Allah ta'ala ge rahmatun ummeed kandalani kafiru bi qamta ge mistakum ekanye kafiru qawmu ge mistakum fiyawa Allah ta'ala ge rahmatun ummeed kanda nudani ame fadam bahi kuran wa man yaqnatu min rahmatillahi illa dallun Allah ta'ala ge rahmatun ummeed kandalani magfur digem wa mi hunne emi makitam me gina faafe kure bunas tawbawun avasko he amaltakan avaswe gatun oti timannage faafatak gina wegen den he amal kuriya Allah taala e amalta gabul nukuravane bunumen elvesmi hakam nei ame gota Allah taala mahi kuravani qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi qul kalekfan vidalwashe ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim etiman ilahuge alutakunge tereng emiyunge nafsutaka faafa kuruma bagutu bekaru kuruma Allah taala nahi kuraba kantattauga gina bagutaken heda kofa mihunna kalekfan vidalwashe la taqnatu min rahmatillahi Allah taala ge rahmatun berun washe inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an hama kashavaru Allah subhanahu wa taala huriha faafa evves fussawa devve marum ge kurin tauba vejje kamuga wanam Allah taala e alegge tauba qabul kurabbe eme ya nimmalabum wahi kurabani innahu huwal ghafurur rahim hama kashawarun e ilaki al ghafur gina ginam faafa fussaba ar rahim oga manta ilahi eme ma Allah taala ge rahmatun beerumaki evves alakan ekamennu ekamaku miwaka fashamun al-imam al-barbahari rahimahullah ishara kuraba kanta alon men mi dirulun heda kuran jene alon men evves miyaka fudewaran hiyokantatta kurevigen hiyokamen nota ni namaduga nota denun hiyokantatta ogas farwa kuda kurami ha nikameti ko timayaki ma hiyomiek kamuga deki ehem mi hun dakkodda ki burwere nikan kamun ekkibawegen tibe baykan alon gaje alon menge nimun oti heokamegge mati gato onwata nunto denodigen wa farata kemeken Allah subhanahu wa taala alon men abades jene ekalange ameduga heogotuga ummidu kuran adi alon men mahabaru heokantattake kurawunu ungas ehen emmenge macha kiburariwa baykamuga nuve alon menge dirulun heda kollan jene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwan kuraba fave fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta yakuna bainaha wa bainahu illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulu an-nar tiyabami ongatara miyaku suwarge wanta beringa amal tawteren amalu kulawumuga demi hode enaya swargaya demeduga kavaten ha mimbaru wanden den Allah taala enaya kandalu wafawa mimbaru ge sababun ena narakavantaveringa amalakun amaluko akhiruga narake banna mihakamuga vegende ame gota hadis kuravani inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar tibami hungatare biyaku narakavantaveringa amalukurumga hure hatta yakuna ma bainaha wa bainahu illa zira'un narakaya ena demeduga kayawatan wata mushenha kayari wande fayasbiqu alayhi alkitabu den yafoga ena kandalu mafa mimbar as jewmun fayamal amal ahli jannati suwarga wanta veringa amalun ena amaluko suwarga wanta verekamuga ena vegende me egotake sewamal kuramen nan huri gos bahegge wan kenno ekam ko alon men ekakavs jagine nun alon men kitame namade kures abades ummeedu ko dua koran jani swarga wanta verin kam ga veto alon muli umure ko namadu ko fime ehme alon men naki ama kashalon swarga wanta verin ehem guna ven elves miya ko
ame fada miya ku vianu da amal to ga hutta salon men ene dawat den jeni hewka man ebure on asha nuba amal ta kun ekkiba muma alon men ka nubuna ne muslima ka dimada ena yaki narakawanta verike ei tibe fulon adwassamane sateka nafsu qatul kuri miha ge wa ena nodiha no mihun qatul kurma fauga ena ge fafataka hitamako dunia ga hore me alweriya kare gos tauba mo vene to swal kurum budani tiba kade ka tauba umen nete ehdo e alweriya gatu gos sateka hama kurani den aneka sena ge fafataka hitamako ena gos ආදිමක කාර්යයක සවාල් කරුම් පුඩනේ තිබා තවබා වුගේ බෝතේ තවබා වෙගෙන් හියාබල් කුරාමියුන්ගේ මෙහෙර රෂ දතුරු කුරාෂ එනගේ දතුරු මතේ ගේන මරුවගෙන් බෙට්ටෙන එහෙඳු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනයකි හේවකමුගේ මියුන්ගේ තරෙන් දබ්වා එනගේ හෂකඩ රහමතුගේ මලායිකතුන්න නිවර කරබනි එහෙන් මීමා නරකවන්ත වෙරින්ගේ අමලෙන් නොදිහා නො ෆුරාණ ගතු කුරෝ ඒක මාඛරු ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಏನಕಿ ಸ್ವರ್ಗವಂತ ವೆರಕಮುಗ ಲೆವ್ವೀತಿ ವೇನ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಮತಿಗ ತೌಬಾವೆ ಅದಿ ಯೋಕಮುಗ ಮೌಗ ಹಿಜುರ ಕುರ ಮುಂದನೆಕೊ ಏನ ಮರುವೆಗೆನ್ ದನಿ ಅದಿ ಏನ ಸ್ವರ್ಗವಂತ ವೆರಕಮುಗ ಮನ ಎಮಿ ಮಾಳೋನ್ ಮಂಗೆ ದಿರಿಯೋಳಮುಗ ಅಬದ ಸಳನ ಒಳೆಂಜೇನಿ ಅಲ್ ಖೌಫ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿರುವತಿಯುಮ ಅರ್ ರಜಾ ಏಕಲಾಂಗ ಹಜರತು ಗಾವ ನಿಯಮತಂ ಎದುಂ ವೆರಿವೆ ನಿಯಮ ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ಎದೆ ಹಾದು ಗಾವ ಬೈಗೆ ಗೊತು ಗಾಳನ ಮಂಗ ಅಬದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎದೆ ಕೊಂಚೆ इंशाअल्लाह मिफतुन एहन दरुसकायकुम मियन हफ्तागे बदल कोल्लुम गोमिदुगा वकीदान सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।